Siyabonga abantu beDlakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ayikhethe inkosi enkulu yaseKuteni bamenazi. Baba Nkosi yezulu nomhlaba. Ngibonga Nkosi ithuba. Ngoba Nkosi ngingumntwana omncinane. Ondipha lona loba ngiguqe. Phakathi kwabantwana bakho Nkosi abaphuma mbongozone zomhlaba. Bezomamela Shembe izwi lakho. Ngiyacela Nkosi uba ningabi dodwa Nkosi lendani kuqe kuyo. Undiphe Shembe ngosamazwi afanele Nkosi abantwana bakho. Azawubaphilisa Nkosi nazawubakha. Nabaqala yonkosi kufika Nkosi kulomzi abangembathanga bemhlophe. Ukuze Nkosi isuke Nkosi inqungu emehlweni wabo. Ngingumntwana Nkosi ngicela ukuba Shembe wenze ningaboni Nkosi abantwana bakho. Amen. Bangoniwa Nkosi ndimi. Shembe ngicela amehlo wabo Nkosi babone wena. Ndenze Nkosi nibe ngumbhobho wezwi lakho. Ngiyacela Jehova ongcwele mhlambe ngeke ivume ingoma. Ngicela lo phethe iBhayibhile anivulele incwadi kaSamuel oqala. Samuel oqala isahluko sesibhozo iverse yesithandathu. Ingxaki ndiyathetha ngikhuluma. Amen. Ngoba mandithi uSamuel oqala chapter 8 verse 6. Ngicela anifundele. Kepha lokhu kwakukubi emehlweni kaSamuel. Verse 6 baba. Uyena baba. Samuel oqala 8 verse 6. Yes. Ufunde siya. Ithi uJehova wathi kuSamuel. Yeah. Kepha lokhu kwakukubi emehlweni kaSamuel. Lapho bethi sinike inkosi isahlule. uSamuel wakhuleka kuJehova. Verse 7. Oh, sorry baba. Samuel oqala chapter 9 ngiyaxolisa ngithe 8 or 9 verse 6 yabo. Ithi wathi kuye. Funayo. Chapter 9 verse 6 sorry. Wathi kuye bheka ukhona kulomuzi umuntu kaThixo. Sikhona amakholo endlini. Mampondwa ukuthi ithi le ndawo wathi kuyebheka kulomzi khona umuntu kaThixo. Funda baba. Umuntu otusekayo. Umuntu otusekayo oncomekayo. Konke akushoyo kuyakwenzeka. Amen. Asiye khona. Amen. Mhlambe bakhona abantu abaqala kufika. Ngicela ngabe khona ngoba sebengenile endlini. Bavula amehlo abo babheke lapha ezantsi. Nam ngumntwana kaBheka ndithi kulomzi khona umuntu kaThixo.
yonke into ayithethileyo iba njalo. Thixo unamandla wonke. Betwani ngo. Ngiyabonga badona benkosi ukunihlabelelisa le ngoma.
Sengitshilo nathi ngumntwana omncinane kakhulu. Amen. Kodwa ngenxa yokuthi nangambona uShembe. Andisho ukuthi ngiyamazi ngoba uShembe akaziwa. Sixakwa ngabantu abadala bezungwe bathi ngumntwana omncinane. Kodwa nami uShembe nambona. Amen. Ngicela lencwadi ebifundwa umfundi weBhayibheli aphinda yalamanise noIsaiah 58 verse 9. Isaiah 58 verse 9. Ithi ubizeke wena. Ubizeke wena. 58 verse 9. Ubizeke wena phendula uJehova. Yeah. Ubizeke wena. Aphendule uJehova. Ukhale naye athi ngilapha. Hala phansi baba. Amen. Ithi lapho esiXhoseni yakwandula ubize uJehova athi ndikho. Ngesixhosa. Uyakwandula wena ubize uJehova athi uJehova ndikho. Aphendule. Athi ndikho. Sifundise kulelizwe ngokuthi uThixo lobuNkulunkulu esiyambona emhlabeni uyabe hamba ngamaphiko evele eMpumalanga phezulu. Kodwa kwenzeka isimanga ngo-1984 ngoMasha anixolela amaNazaretha ngabona kufika indoda yazi abacwaningi bazothi uthi uShembe indoda akakhishwa ngoba yile into ethanda kakhulu abantu. Ndabona kufika indoda awulathi elikhethese elidala kangaka likhona kodwa ithemba ngoba ngizalwa ngamakholwa bangcwele kodwa ingxaki ngaxakeka kakhulu utata ongizalayo ngumshumayeli kodwa usize nalo wayesuka kwayena andikhome ebantwini athi ukhona usibani wathi yanceda ngapha onemithi ngoba kuthi xa kuxakile kulelizwe bantwana benkosi ukuthi makuyiwe umntwini bonakala ukuthi bonke abantu abakholwa ngobantu akuyokhangela umuntu bekhona kodwa abantu begcwele ukuthi ayizange bekho into nje asithathe intonga sifuna umuntu. Ngisebenza nendoda esemabheleni
engicela uNkulunkulu ayikhumbule maNazaretha ingcwele. Amen. Lento leyayinosizwe nalubhlungu khona idolophu engapha ekuthiwa kuseButterwell. Mhlawumbe abanye bayazi bayibonile. Ecuwa. Lesixhosa. Yaphatha usizi kakhulu lendoda. Yabahamba abantu abaziyo imithi. Yaya kubathandazi boshuleka. Yafika omnye umnumzana naye owayeselapha. Yafika le ndoda yabika usizi layo. Wasethi lo uphethe imithi ujingise nezikhumba zenyawo endlini yakhe. Khona zonke izinto wathi Mphele olakho usizi ngeke nikwazi ukunceda ngaba ngidlala ngawe ngithatha imali yakho mahala. Kwangama 80 early 80s. Abo 81 82. Uthi Mphele phela amandla. Uthi waqhubeka lo muntu. Wathi kodwa khona umuntu ongasalincedo olusizi lakho Mphele. Uthi Mphele ndabuza ngibani. Wathi yena Mshembe. Ngicela mina namhlanje ngiphathe indaba yalomzi. Ushemba niphe. Khumbula imisebenzi awayenzayo esakhathina kuleli lizwe lamaXhosa. Ngoba yini ngifuna ukuyisho maNazaretha. Kwaba lapha beqala ukuza namhlanje. Ushemba kabehlula abantu bakhe. AmaSwazi, amaVenda, amaNtswane, amaXhosa. Sezonke into wakhe isizwe uShembe samaNazaretha. Amen. uShembe wakhe isizwe samaNazaretha. Ngakho singavumi phela baba khona abantu abasehlulayo. Lafika usuku laba kwanje kuyiwe ebuhleni. Uthi Mphele safika kulomzi. Wathi lo phethe imithi. Wathi Mphele mina ngingena apha ngoba ngiphatha imithi. Anihlamlwanga. Ngako ngena wena. Namhlanje uhlambulukele ephedle uphatha imithi esontweni. Maye. Ulungile kuwe. Wangena Mphele amkhombindela abashumayeli. Wafika kumnikazi wezinto ngalo zinto umnikazi walomzi esikuwo. Ngoba lo mzi bangcwele ngonyanga izulu. Ngothi ngolamakhosazana ngonyazi. Amen. Lo mzi esikuwo. Uthi ke khona imxakile imhluphe kakhulu Mphele. Kwakuyindoda ethanda imfuyo. Kodwa inkomo zakhe zingandi kunokuthi zande zife. Wayibika usizo walibikayo wasebuyela ekhaya. Enganikwa nganto kodwa nje inkosi ibusise. Uthi wafike ekhaya isipasi igugile izinkunzi zenkomo ngazi ukuthi ziqhangephi. Ngoba wayithenga inkunzi ethengene ezalayo ufane nje konke. Ngeso sibusisa wasinikwa nguShembe. Wayebopha inkabi zenkomo abophe isipani senkabi zo6 zize zithatha izibhalo balo 18. Umpetho. Uyena ke wafika noShembe lapha ngo1984 wakhupha inkabi enkomo. Wakusathiwa umhlangano wakhona inkabi enkomo ukuthi omkhulu kakhulu uMashi. Wayikhupha yena yedwa inkabi enkomo. Ayibonge inkosi. Amen. Engakubonayo wangcwele. Lapha ngemva khona indlu yakhiwe ngamazinki. Inamakamera amabini. Enye ikamera inkosi. Inyanga yathi ekaBabilanga. Enye ikamera yakhe. Nabona kuvulwa iwindi nobe first. Ngoba khona into maNazaretha. Uyabona ukuthi iwindi iyafana ukuthi first.
Kuphela lamagama boneki wonke. Akona isiZulu ukuthi wind. Akona. Akona futhi isikhosi ukuthi first. Lelo gama libolekile. Ngiyanawe nithi asiqaphele. Singayishintsha into engadingi ukushintshwa. Sishintshe into ngoba sikhona isidingo sokuyishintsha. Ngisho emthandazweni wesabantu ngobushembu ubhalile. Singabadidisa abantu. Ngabona inkosi ivula ifestile ngapha. Yayivula yalunguza. Yafika amadoda amathathu akhona la ngingabazi amagama. Kodwa senabona imveni ukuba umuwe laso. Mfundisi. Yafika lamadoda ixawe litshela limile phansi. Limile phansi linzima esejuluka amadoda emanzi. Hey, laphuma ikhehla. Laphuma endlini ifaka amabhuzu amnyama, laqonda lafika la ihlitha ibheki lahlaba ngaba ladinge litsha. Amen. Dathi amandla aphe obathatha belikhethe ngakho. Ngoba litsha besethula amadoda. Wahlabelela abantu. Wahlabelela abasasingekazi ukuthi lidumephi. Wahlabelela ingoma. Wathi Thabani. Wathi ngesabatha ehlabela kanjalo umnikazi wezinto emile pulpit wababelela kanje ekhaleni nomsini wathi igama lomzi kuyawupha kusethabana. Amen. Akusukanga umuntu ocela igama lalomzi banje. Kodwa wathi emile pulpit wathi igama walitshalika. Wathi ukuthi Thabani ukuthi Vuyani. Ukuthi Thabani igama lesisuthu. Ngifuna sibone eManazaretha ukuthi singaqhubeki sizehlukanisa ushembe esihlanganisile. Amen. Laba khona igama elithi Thabani. Bafika abantu. Yakhumbula ngenye imini kwafika indoda. Khona amadry lapha ekuthiwa imthendo cuttings lapha ngimhlanje ngabona insizwa. Khona indoda istop sayo singaba kancane kwala madry. Ekuthiwa ngiqhina besibongo sayo. Ifika le ndoda silapha sisebabini noma sebathathu eThekwini. Kwakuthi nxa sibahlanu kuthiwe sithi sibaninzi kakhulu. Kuthi hayi namhlanje awu kuthi sabata 12 sabatha abo5. Kuthi ekwazi uqala. Wafika indoda eseyindala nje yafika yaguqa uMshumayeli. Wabuza uMshumayeli uthini? Uthi uqinebe ndinomntwana wami una 7 years. Akabhali nasephepheni ngashukela. Uhlele eGoli. eManazaretha soqaphela amagama esiwanika abantwana bethu sibathiyawo. Igama lomfana kwamngushohle sakhe.
Kodwa ufike eGoli wahlala phansi washosha sakhe. Wakhala ukuthi unekhaya, unabazali. Wakhula lapha kuMshumayeli, lapha nje khona ekhaya. Bantu balengithento uNkulunkulu andipheza lapha ekhaya indawo namhlanje. Amen. Amen. Ngoba uNkulunkulu senze into enkulu yokuthi thina asawuzithethe zaseJordani nezakwa-Israyeli naseJerusalem ngoba sofa singazange siye khona sobe sofunani. Sobe sofunani ngoba naNkulunkulu wethu phambi kwethu. Ohamba nathi phansi maNazaretha. Othethe uyahlatshela lokuyelizwe. Bantwana bokuzithe athe wabonakala thina Khangeleka njengaye. Thina sokhangela njengaye. Thina sokhangela njengaye. Akhabela kanjalo makholo kodwa ungena kwakho endini khona ufika kulenga odongeni indoda enenwele ezishaya isinqeni. Khangeleka njengaye. Awu kanti ukuthi kathabana lo ufana nathi lo yonke imizi yamakholo kodwa leqalayo kwesinye isithombe ufike emdala lo muntu kwesinye ufike semtsha. Awu hayibo wafika uShembe wafika eNazaretha enenwele ezifana manje ngisho ukuthi ezifana nezethu wafika sinenwele ezifana nezakhe. Ngoba ukwazi uba uthi umuntu omdala ukuthi ufana nawe umuntu. Ufana nabani? Umuntu omdala. Injalo le ndaba. Wafika. Uthi kumbelele. Seneminyaka emingaphi ushosha sakhe ngabuye eGoli uthi neminyaka eyi7. Sehlukana. Wamphisa ubusiso. Kwangesabatha. Kwaba ngecawe, kwaba ngomvulo. Wathi ukhinebe esetshwaleni ngoba hey khona into emnandi yamadoda engadliwa ngaspoon. Esetshwaleni ibambile ibheke kanje. Indoda yeyochitha phanje yange yathi khinebe loba kuthitho siyafana nanku umntwana wakho. Ukhina wathi hlala ngami ngiyeke ngiphuzwa wabuyele ebhekileni. Yaphinda ntandoke awukobe khina. Ngokumshoko ngokutaka kakhulu ngoba wambona ungena emzini walendoda wathi ake nilandele. Wafika namshoshe sakhe ibonge inkosi. Amen. Shoshe sakhe wenze njani? Uthi yena sasingayazi into esabatha. Kodwa bizolusula namhlanje. Wathi usula emini ethile uvele umoya wamongonwaba kwakhona ilizwe lithi shoshe sakhe uyabizwa ekhaya. Ewe. Shoshe sakhe bafuna abazali bakhe. Ewe. Uthi ngishe imbiza yongqusha bengiphe ngidushapo nathi uyosala udliwa ngabamelwane. Uthi ngishe impahla zami seyigcwele wafika. Lapho ngihlekisa khona kuyise uthi ngabona phela nimbona balo ungumphalo ulihleza elingena inkosi. Ngoba abantu abayazi imali oyidla wethu yabulala. Futhi sesikhathele ngabantu abayeGoli. Abanye bayeThekwini bafike bachipa khona ukuthi naye buye angabi la nervous ufuna isithathe zethu. Sinemulelo. Babanjalo nakulo. Kodwa kubaleka kakhulu bangcwele ukuthi wabushoshe sakhe ngezwi likaShembe ngoba wathi umbhele wathi inkosi ibusise uShembe uzomlanda. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Ezulwini lakho Baba
kwakungo January 1988 nisondele enkosini entabeni senhlakazi ngokuyalelwa nguye uMshumayeli umbhele noba wayengasekho ngoba wahamba emhlabeni ngo1987 wahamba manalo singakwazi ukuthi ngenu Jehova singazi nokuthi kuthwani wahamba ngo-August 1987 sesiphuma lapha namadoda endihamba usitha seyibika lento sikhala inyembezi safika ithi inkosi nithi bafana bakaMphele sasibizwa kanjalo befundisa namhlanje xa kunothiwa uthi umfana kaNtombela ngitsho eceleni akubheka ukuphela kodwa nxa efela uyayazi ba umfundisi wakhe ukufa kuphela umxele nithi bafana Nkosi uhambile uMshumayeli wakho uMphele hawu uhambile ngoba uyazishintsha uNkulunkulu athi eyazi ube sewugijima wena umazise hayi umazise umfundise baba uhambile uMshumayeli uMphele wabeka ingozi yemoto walimala ngapha ngapha kwalamizi engibonayo wami umuntu ayizonda kakhulu emsebenzini nami ndazonda ngenxa yakhe kodwa khona eyayenzeka abizwe izikhulu sihlangane 10 noma 15 20 zifike zingene endlini anelangena uMphele kungabi khona omnye ovula umlomo athi uMphele thetha ndiyaphuma nje athi omnye thetha sibanibani athi omnye thetha sibanibani athathe isikhoma sakhe uMphele abafika ngene emotweni yakhe ayibonge inkosi amen uthi kwaba sikhala sinjalo uthi ninakhali ngoba uMphele ngimthatha kuyoShumayeli ezulwini ayibonge inkosi amen hayi Nazareth uyabuya ungalo zinde uthi ubani bahamba naye lamadoda akhomba uthi mfana le ndaba kaMphele lento kaMphele ingapheli phele ezandleni zakho ngiyangabo sixolela ukufa maNazareth ngiyangabo sixolela ukufa ngoshembele uphambi kwethu ngoba ngeke usincede ukukhonza wena uzosenzelani uzosenzelani ngoba unalo izulu ushembele phambi kwethu nezulu Amen. ngizofika kuloo ndawo ukuthi nambona kanjani kulezulu ngomnye unyaka wake kwafika indoda ndiselapha emsebenzini ayindazi kwamnazi le ndoda eyakwamdaweni eManfletcher eyakwamdaweni le ndoda eManfletcher yathi ngifuna ubhedla ndathi uyamazi wathi nayi ngimazi ingxaki wathi umama ondizalayo lona unyaka esuphetheyo ngowe-18 umama ondizalayo wayengumgcinisihlalo uthi umgcinisihlalo ke intetho
yabakhokheli basemasontweni unkosikazi ophethe amanye amakhosikazi anti lapho kuthiwa umkhokheli uthi umama onizalayo lo nyaka esuphethe ngo-18 uthi ufikile kum uthi wafika elambe imbambo zingaphandle zingenayo inyanga efile wathi mntanami wathi lokho nadlula emhlabeni andikafika ezulwini kusho ngonyaka we-18 yindawo kudala nganani umuntu angahamba kuyo iminyaka e-18 eyakhona khona uyamele kuhambe 18 years mvumo ngoba uyisifundiso wena 18 years hawu uthi ngendlela belambe ngayo umama unizalayo wathi mntanami lokho ndahamba emhlabeni andikafika ezulwini ezulwini lakho baba ndathi uthini umfundisi wakhe yabela ube umgcinisela lo umkhokheli esontweni bakhona abashumayeli bakhe ukhona umfundisi wakhe uthini umfundisi wakhe uthi nimchazele lento kodwa ibangakho impendulo hey Manazaretha indlela kayazi ayi Manazaretha ithi ngangayisi likhona lapha abangcwele ithi ushembe amabandla asemhlabeni wabathumela ngababomu ufundisa abantu ukuthi uyeza ushembe uthi uNkulunkulu wabadala ngamabomu amanye asemhlabeni ngoba egcineni uyeza ushembe uzafika abaxelela abantu iqiniso inyani amen andazi ke abaqoqa benkosi ba mina bengithi iqiniso inenyani into enye hayi khona sengibona ukuthi akantweni ngoba uvela athi umuntu angikhuluma iqiniso abengaxoxa hupha What you couldn't listen. I love you, boy. So what I find. But him, Jawani, I'm a fool. Is what I pay the leaf, man. That no. Unfamaban, what to fair? Get Thomas and our massa. And would take away 7 Masangolo, 7 and a palat and Cosim. Lafika usuku ndathi namjalo baba kude ngalomini ngalomini baba kude ngoba ilenza ngithi baba kude nayibuza le ndoda i-event azasafika wena imoto event wanazi bona ukuthi zanhle kangakanani sifika ithi le ndoda engitishara ithi noma kuthiwa uphi oshembe imoto amena ngqangi songene egarage 10 petrol sahamba ubusuku kwasa kwaphumela inkosi yayisejozini uthiwa ngamasaza sengibuya khona ngoba ikhona amanazana endake ndathi xa ngiguqa phambi kwenyanga ayizulu ngithi baba imoto yami ifundize kuwe wabuza umbuzo umuntu wasezulwini wathi pho wena uyafuna
Bongathini wena? Khona abantu abakenzi bathi xa ngahamba drive imoto yakhe ebuhleni nobe ekhenani imoto yakhe izawuguga. Khona indoda yayinjalo. Ukhona umfoba baba ngathi maguqe imoto yakhe. Aguqe. Sabe isikebe ngizayithatha into njalo khimka. Nasifika eJozini wangena umthandazo. Yase iphuma inkonzo sasondela. Ayisondezele ndoda baba. Le ndoda engihamba nayo unina. Washona kwe-18 years edlule. Uthaka ngenanga ezulwini. Wahleka wasezulwini uthiwa amakhosazana. Wathi wakangenanga ezulwini. Wathi awukulungile mfana thina boshembe sezomngenisa ezulwini. Amen. Ayibonke inkosi. Amen. Wathi thina boshembe sezomngenisa ezulwini. Uyabona ukuthi ushembe unezulu. Amen. Ya. Uthakana lo wena. Khona umphupho kwavela kwelizwe leKlamaxhosa. Kwakhona umuntu ohamba enhlazulu hamba nenhlazulu yakhe kwelizwe. Wafika wabona kunikela wasebona ukuthi kungcono kunikele kuye. Wathi uThixo amaXhosa asinayo lona. Chi. Nonke asinayo. Futhi ngawubona ukuthi khona uThixo amaXhosa hamba. Phuma phakathi wethu. Mlandele. Sesilela amakhizana. Hawu. Kodwa kuhlungu ukuthi khona umvangeli kaShembe awayiqotiwe inkosi. Thixo lenkosi. Nomshumane kaShembe oqotwa inkosi abahambe nalo muntu bafela kulawo manyala. Awuchitha. Niyamazi umvangeli. Awayingabe hlabelela, engabe shumayela, engabe gida. Animazi ugida uziphinda aba namhlanje. Ngoba umuntu onezulu namphambi kwethu. Abanye abazi unyazi ezulu uthela ungahlali kwasasihlalo. La isebenza la isebenza umsebenzi walo wasezulwini. Amen. Khona umfana lapho kuthiwa Mvusumuzi. Abe besunga sekohlala badlule kuye eMount Olive. Lo mbhalo wakhe Stop and Go. Lo mfana ube seCape Town esebenza khona. Ekholwa kule nkolo kuthiwa amaPostoli 12. 12 apostles. 12 andazi noma kakadluli namhlanje bayibhala mhlawumbe ku 13 njalo kuyaphambili. Yakho. Lo mfana wathenga imoto eyithenga emntwini. Manazaretha. Angazaba. Wathenga imoto. Kanti imoto ayithenga emntwini. Imoto yahijackwa emntwini. Hayi. Wathi hamba wahlangana nerodo kaMisa amaphoyisa. Walale bali. Walale bali. Futhi wanganela lebalo wabalo kokoko kwaze waphela unyanga. Uthe lapho longena unyazi lasezulwini phambi kwethu. Longena sejele kuthiwa sePaul's. Langena phakathi lathi mfana uyazi wenzweni ube lapha wathi yena ndithenga imoto kanti imoto entshontshiwe wathi lathi unyazi khohlwa yilokho. Awuboshelanga leyo nto wena uboshelwa ngabazali bakho ngoba bebefuna ungena ezulwini sathi thina boshembe abakwazi ukungena ezulwini akube khona ingane yabo ebakhonzelayo. Nikhona endlini bangcwele. Amen. Hey thetha ngomuntu wakho. Okhona phakathi kwethu nje. Indaba kaShe. Uthi alingena insuku zonke. Uthi nasendiyazi ngizongiwoshi ngiyeza utata. Afika mfundise. Amnike ilesha eyokuNazaretha. Lo mfana namhlanje isabatha lingene ngaye ekhaya oyisenonini abagcina isabatha ngoba walifundiswa uMshembe sejele. Amen. Amen. Wathula lapho uMshembe wamuza wathi mfana uyafuna ukuphumejele wathi ngiyafuna wathi wosuku oluthile yaphuma. Ushembe ciao. Hayi Manazaretha. Sideleni. Silungile noba siyiphuphu kodwa sizenza kushela.
wathi ayihlabelela ethi ziyamazi melusi thathe wazaphuma keleke kushembe wathi ziyamazi melusi ziyamazi baba wazo amen kunjalo manazaretha waphuma umvusi umsejele waphuma eShumayeli uNazaretha engazange weva lokuva ukuthi ukho ushembe kodwa ushembe wafika kuyesejele namhlanje uyiNazaretha Amen. ngoba wamshiya ushembe uNazaretha wathi nxa kwaphuma umfana wamdlovu uphuma ethile uhambe umepheni ngabuthatha namsakhona ibonke inkosi Amen. yazi thina manje iBhayibheli siyifunda nje kwenzela nini Yebo. bantu abengenanga ngomhlobo obetha amakaba koshembe hanje ndiyithanda inkosi yami yangayizo it I can speak English like a white man ithi khona nje Yebo. lapha khona isifundiswa nathi namhlanje ngasingaba wena ungapha ungathi ukuthetha ibhuku mhlawumbe anginanyeni imvumfundisi uplatsha ananyeni imvu andikijima manazatha ixesha elo lami lenkosi yamana ngolunye usuku ungozi kwana phakathi wenu phakathi isizanda babo olukade funda kwakundim mfundisi uBhetha kungumvangeli ungozi kungumvangeli ukwani maphakathi enabacela enkosini sasilele lapha kulomzi kaShembele sabatha ukhona abantu abafuna ukufaka emanzini lapha ngezansi waphuma umthanda yokuvuka sasehlabeleni inhlasuthu inesigubhiti ungani uJehova obelungula umsakho uhlezi phakathi sashona khona safika saqala ngamadoda esevumile angena aphela amadoda sangena emakhosazaneni angena phela amakhosazana kwase kufika uthi mama oqala uthi tata umfundisi ngaphambi koba ingene emanzini ufuna ukuchaza into endiyiboneyo niyasibona siba sithule sethu lapha ezansi isona sesibhabhadiza khona uthi ngoba sisehla kwamfundisi uthi ngibona umuntu ongaphesha komfundisi ehleli odongeni nje ethwele isinqwazi nokumsika omnyama efaka imuka emhlophe uthi uthe ufaka oqala sozofaka oqala uthi wakhalisa uhamba ngamandla phezu kwamanzi amanzi eqinile efana ne lapha khona efana umuntu eqinile uthi uthe ufaka umuntu oqala ephuma uthi wasenanta ikhuphayo wafika kodwa abanye abayazi into kwe-university zangabaye kodwa kwe-graduation lapho graduation umuntu ufika aguqe phambili abesebeka lonto oqala nje umuntu wathi umfaka mfuni wathi wasembeka lomshembe athi dlula ayisukana nasethi siyekeni siyekeni sihlanye lushembe ngoba imisebenzi siyayibona yasezulwini yazi khona lapho nijahele khona lapho eBhayibhelini khona kwakuthiwa imana neyazi imana yayingalinywa yayingatshalwa kodwa wayehlisa uNkulunkulu ehlisa abantu bahambe bafika bayivune waseyala ukuthi kodwa iyofumaneka zonke insuku kodwa ngesabatha ngeke uyithole indoda yasemantoleni ayihlala kulezi zikhondola lapha wena sihlali buye emsebenzini ithatha indishi noma ithatha ikomo vasom ifaka ithaweli phakathi ifakise ishone khona shona yafika emfuleni yakha amanzi ukuzohlambela ngaphandle yathi yabeka lamanzi yabona nathi nansi into isiza nomfula yeza lento wemutolo wayibukela weza yaba kancane wathi ayikhona nomuntu osiyafana idouble bed ibase wafika wayithatha wayibamba wayibeka ngaphandle Mai. Bangwele phanga isikhathi John 4
verse 48. John 4 verse 48. John 4 verse 8. John 4 48. 48. John 4 verse 48. John 4 48. 48. 4 48. John 4 verse 48. Just what? Okay. John 4 verse 448. Yebo. Funa yole kan. Jesu wathi. uJesu wathi Okay. uma ningaboni izibonakaliso nemangaliso aniukholwa. Hlala phansi mfana. Ayafana. Fana mfana. Ngoba lapha kumisho njalo. Ithi banibona ngimqondiso nezimangaliso anisayi kukhanikhola. Wathi ngoko uYesu kulo ukuba anithanga nibone imiqondiso nemimangaliso anisayukukha nikholwa. Amen. Ndesixhosa. Njalo. Uyicamile. Lapha sifika thina ayikho incwadi eza nomshumayeli ethu uzosibhala. Ngoba kwelibandla kubhalwa umuntu uzibhala yena. Amen. Uzibhala kanjani? Uzibhala ngokuthi noba into ziyafana le into yekulandela. Ngoba uNkulunkulu esinayo kozela kalani. Ewe. Heka kuyeke uhlukunyezwe ubusuku bonke ngodukoloshelele khona. Hayi. Asinayo uNkulunkulu onjalo. Hayi. Izitha amaphupha ukufa ngavele kuyenkosi. Wayibeke ecaleni double bed uTolo. Wathi esathayile kwaqhamukenye. Maye. Yesa. Ayigijimi ayibaleki yamlinda. Hayibo. Hayibo. Umatlasa. Itabulo umatlasa. Bayeza belekene kanje. Wathatha becaleni. Wathi usanjalo ebuya yase iqhamukenye imlindini siza. Kwavele washing machine ihamba phezu kwamanzi. Hey, ngithe namhlanje ngicela uNkulunkulu andipheza lapha ekhaya indaba ngoba Yeah. ngoba sikhona bantwana. Taba. Kwavele washing machine wayithathela ngaphandle wathi ebuya sayisisiza isitofu segas. Maye. Kwavele lezo mpahla zikhona umzwakhe nanke nje. Sikhona endlini yakhe abantwana bakhe basewadluleni emhlabeni. Kodwa yonke le nto yenziwa kanjani? Yenze ukuthi ekuqaleni wakhe urawundi omkhulu. Kwadlula indoda ayisuka edutywa ekuthiwa Nkumbela. Niyamazi Nkumbela? Eyi madoda. Ngabe nifuna incwadi ethi inene sabuthethe sikwazi usinelisa ukubona. Uyayazi Nqoba? John 3:11. John. Ayifunde. Ayifunde. Funda yona la. John 3:11 ngesizulu ithi ngiqinisile ngithi kini Yebo. siyakusho esikwaziyo nesibonileyo ufuna ngisho okubuya. siqinise kodwa anikwamukeli ukuqinisa kwenu. Hlala phansi for mncane. Ithi lesithos Ithi nene. Ndithi kuni. Sithe siyawuthetha esikwaziyo. Yebo. Singena nosifakazi ngesibonileyo. Okay. ngithi kuwe sithetha esikwaziyo singqine esikubonileyo nisuke ningamkeli ubungqina bethu. Hlala phansi for. Amen. Uma bekuthiwa kuyavumeleka ngabe ngiyagqiya kule nto. Ngoba ngimane ndiziceba ngiziniza ngithi na lo shambo phambi kwethu lo ngicela etafeni kopho. Yeah. Abanye benu bangisona. Yeah. Ndaphenga nje kalula. Ndathi umuntu ovula uma kwesihlangu esicado ngosifaka enyaweni la. Ayikho enye into. Ngathi umuntu wesihlangu wenza njani? Ilosinqibile. Osinqibile. Ziyakhanya. Osinqibile. Kimani noba ngileke ngithi awukwasami ngiyaphupha. Nkosi
asendizisole Jehova lathi ungidonile ebusweni bakho baba ngoba ithe inkosi seyithi yavala langabona kanti uJehova wenza ngamabomu ufuna niphume ngembobeni nale nikhale ngoba liso inkosi lonke lincane walinganele wena akekho inkosi omnyumphumzi ngaphandle kwakho akekho inkosi umphilisi wabantu ngaphandle kwakho ukumbona nje ushembe ngeliso lakho lenyama ungathethanga usuphilile amen landoda ngeke ngibale konke wathi ayishifrona lezi ezimfamfa engenazo ngiboka ngumuntu wasemakhaya naye waqasha iveni yathutha kwaze kwaba kathathu yonke into edinga umuntu endlini ikhona iyayithatha phi lapha esibili sahlala sinovalo sithi mhlawumbe ukhona ozawufika athi walahlekelwa sipahla uze wena mthandakazi afika ibonke Unjalo chawo nokuthula. Ngaphambi kwalonke amaNazaretha uthi ngethukile nami. Base kufike inkosi kulapha ngenhlanje kwaTolo. Yafika yangena lo round ekhaya. Okay. Yafika nje so iqibile lento yakhe. Ngoku ifuna inyama. Yashibambelele insini. Uza kumke. Awu ushembe nxa isidede ifuna inyama. Usho ukuthini? Ngase ngimchazela kokwami ongeke ukokwakho engeke ngisho ukuthi ngathi wayenza leyo nto uzovela ezimpahla njengomfuleni maNazaretha ake ndibuyeke kwabanye abantu nize kumo 1988 ngo January esengasekho uShumayeli 95 dafika enkosini yamaNazaretha senzele abantwana abathathu bangamantombazana balandelana kwase kufika umuntu ethi ayoba ngumzonja ngoba laba bazawuhamba bashintshe izibomba emizini yosala nabantu dafika entameni yaguqa nami njengani baba ngicela umntwana ngumfana yithi izinasezulwini awubatholi yini abantwana ngoba lithe uShembe uyazi ngathi ayazi eyazi ufuna mina nawe kimi hambele phambili sithi ayibona ke mfundisi yenza okubona kwakho baba ngicela umntwana ngumfana wabuza into wathi ubunkosikazi wakho yenethu angathi bakhona bacela abantwana bengenawo amadoda namadoda acela abantwana bengenawo amakhosikazi hayi nango 95 babukhona nande bathamba umlande ndamlanda inkosikazi esechina amakhosikazi yenza naye wafika wandiyeka mina wabuza wathi inkosikazi uthini sathi ngoba bese sithethile endlini wathi unkosikazi ngicela umntwana ngumfana lathi izasezulwini senimthole inkosi inkusise Amen. namhlanje khona indoda nanga phakathi kwabantu Amen. esicela inkosi yamakhosi ukuthi abantwana bethu osiphe bona ababambelele inkosi kuleli vangeli ngoba yikho enye indlela Amen. khona ukuze inkosi singathe kufeni kwethu sesidlule emhlabeni sale emizini yoba ukuvutha umlilo ngesabatha kungena ujiki kungena yonke into engena kathuka sisiye kuloveni dothuka kodwa ngethuki ngoba igcwele kwelizwe ngeke ndiyibize ngegama khona namhlanje uyindoda phakathi ngezwi uthi ke eseyobeleka yile emsebenzini ekomvama nisebenza kumathanzima uyafona ifoni isezizijijwa singakabi kwi-cellphone iphume ba exchange ifoni ifike ingene kuma office tata kaSpanibani
kuphela iveki ndiyalunywa nxa ndiye eklinika ngoba ndiyesibhedlela kuthiwa manje ndiyohlala ekhaya anibeleki hawu base ngibuya ngolesihlanu sendithi abantwana balungisa impahla yami inkosi yaseJudiya ngo-October kade nibike inkosi ngoJanuary Nkosi yamakhosi unkosikazi kaBili lithi isase ngoba safika ebusuku into yalithusayo sifika ebusuku sekudlula 12 safika inyanga eziqhubi phelele phelele nje yaphuma yamakuvela yathi mthini bantwana bakaMphele Nkosi yamakhosi nkosikazi kaBili uthi sekunyanga yakhe nababa nyanga yakhe uthi ngezwi uthi sezobeleka inkosi ngibusisa Amen. Bathi lenzimelayo wathi ngithatha intambo wanda ithanda izizwe wathi ufike umbhinqise ngombhinqisa kanjani kamnika kwathi ngolesibili ensukwini kade ngibuya ngomvulo ngomsombuluko yafika ifoni yathi awu seyiphumile ingane ngumfana Amen. sebelekile ngesi kaShembe iyo le ndithi indoda ikhona phakathi kwenu awumgido lapha kodwa usathana bathatha benjalo bathi ufuna bawugide naye lesokhaya enjalo athatha abanye behlabele lathi nayo le bandla la Maye. siyacela uNkulunkulu abantu bangaphelele ematshwaleni nakwisidakamiswa Unebandla lakhe thatha. naku kwenzeka usesibhedlela unkosikazi ekuthiwa iSt Mary's phela kwandaza balapha emakhaya ngithanda izinto ezinhle yena lithi nxa ungazithanda uzothandwa ngani huqe ngawe phansi nje athi hayi inkosi azobeleka esibhedlela esithe ukuthi ngoba nandisebenza wangena khona esebelekile umntwana ngumfana ubuka lo mntwana uyamemeza uyingcwele uthi ngangicelile kwaShembe wandipha kanti amanesi ayemva ngoba bakhulu abantu emsebenzini kanti ngithe zosebenza ubukhulu bakhe ngoba iyabuza ithi ithetha ubani emShembe uthi uShembe ngithixo wasekhaya uthixo wakuthi uthi akekho umuntu ngapha abantwana akekho waza necebo kancane lapha abantwana bahlala bodwa onina bahlala bodwa okondani esibhedlela Qala inkathazo. baqhutshwa abantwana beza ngenqwelo yangulo mntwana ofuka nika unina yangulo ofuka nika unina yangulo ofuka nika unina wangabikho wami Qala inkathazo. uthi kungosazazi lajikilanga okoleni benze kusasa uthi ngibuza ndathi Shembe ngabe lo mntwana ondiphena sefile ngoba kuye kube khona lento ukuthi Shembe neSilamus uthi nakuqa kancane phela nathi nesalani ngiboni nafike ndabuza Shembe ngabe lo mntwana usaphila wathi esukume ebhedi yayingena inyanga izulu yangena phakathi utango la khona lole glass ahlangana phakathi kanje umpopho ufundise awusengizokhomba ngawo uyakwazi umsebenzi yafika bamba inengathi yaliphushela ngaphono olade liphusha ngapha yafuleka ingubo ishanga emva wayibona ingubo yakhe yahamba isala ngemva kwakhe wangena waqonda khona bokulalisa khona abantwana wavela umntwana ezayedwa asimazi ukuthi uShembe wafuka wathini kunesi osebenza ubukhulu bakhe noma sebabangaphi mhlawumbe wababulalo ngaphambi kwalo wenza afuka nikunina wancanca baze baphuma esibhedlela indoda namhlanje Amen. ezikhona ezalapha ekhaya ayikhona ngo-1986 intombazane yami yamazibulo yayina 6 years zelwe yeka 79 ngabala nawe
umntana sena 6 years wanethombo legazi angithi izulu lesixhosa into enye ngithi ithombo legazi ngiyeva ukuthi ndithini safuna umuntu ophela kwayo ananjanga nama ngabilo Nazareth nama Nazareth half omnye umlenze ungapha omnye umlenze ungapha futhi ke wasemanzi nanga sayicinga ngiyanto andahlekanga madoda ngizothatha inkomo yamaZulu impilo yendoda khona into enjalo ethethwa abantu ngithe kuningiqala kanti usheme wezizwe zonke Amen. sheme wezizwe zonke bantwana singaqhubekeki sizehlukanisa thina athi mina ngiyinto ethile ngithi ushembe wakhe isizwe samaNazaretha Amen. singamaNazaretha ke ithi ingoma yakho ushembe singabantwana bamuntu munye saya khona lapho ndafika khona into leyo kusemandleni idlule kuyo le dolobha lesapha ikhona lapho kuthiwa kuseSugar Bush khona ndafika khona ndafika kule ndoda engcono ndafika ndangena endlini dining room ndalibika usizami yathetha nento esekameleni baphendlana kanti noba kuthiwa ziyafana into namhlanje igazi liyanqamuka emntwaneni wami ebeka phansi imali wayibisa sahamba saphinde ekhaya nonkosazi lashona ngalelo mini kwathi ebusuku umntwana ethochitha kwavela abanjalo nje sehla senyuka aphela amandla kwaphela imali ngoba imali siyayifuna kodwa imali iyakwazi ukuvala amehlo suka ngungo yathi khona uThixo endamvanga umbheka endiye kuye kwamngesabatha amaNazaretha kuphuma inkonzo yasemini sasondela lafike nabika uthi umdala wensuku uthini mfana Nkosi yamakhosi umntwana unethombo legazi unina uyagula akasakwazi ukufaka isicathulo hey yathi nyanga ezulu ngesandla yathi bayeka usenibuya khona baphilile hawu bathi na uthi baphilile ndazani wapi ndivelaphi hey ikhona lento lapho ngihliziyo hey salala kwasa ngesonto sabuya ngifika ebusuku Nkosazi kunjani uthi na umntwana uphilile uqale nini uthi uqala izolo hey hayibo bekunini uthe mini nje ilanga selithi uthi nami ngizwe inyawo ziphilile sengiyakwazi ukufaka isicathulo lomhlaba Hallelujah. nangu umntwana uphilile isho ngentombi efunde yazi ya graduate yaba isifundiswa inqamukile ithombo legazi libonke Amen. hayi ngeke nginovalo lokuthi isikhathi ayisosami ixesha silula sami lamele inkosi yamaNazaretha
kodwa ngiyabonga uNkulunkulu omkhulu wasezulwini ukuba kuthi noma kusenzeka izibhongbongo ezenzekayo kwenzeka lento ebeyenzeka engeke ndisho ukuba niyazi nibambelele unyazini nobunyazi lenibambe Manazaretha khona umthandazo efana siwenze othi inkosi ngicela ukufela esandleni sakho ngoba ndamva uNkulunkulu ethi noma umuntu angasonta iminyaka engama-50 noma mangaphi abali iminwe yezandla nenyawo zonke zibale ngosuku olunye emlahlile uJehova uyacikwa wonke lo msebenzi wakhe. Nkosi yamakhosi ngicela ukuphetha ngokuthi ngicela Nkosi ukhumbule Shembo engcwele ikomiti lakho laseningizimu. Amen. Siyabonga kakhulu singulo mzi waseThabana. Ngoba kumbeje kunjenje Nkosi yamakhosi lilo. Ngicela Shembe Nkosi ukukhumbula abantwana belikhaya Nkosi balesekethe balamathempeli. Abazilahle uJehova bezilahlela wena. Bezama ngandlela zonke. Udobe ngasebenzi bengena umvuzo abanawo banikele. Athi ngayithi uShumayeli isabatha nesabatha ngokushaya uthando bayikhipha imali. Usikhumbule Nkosi yezulu nomhlaba, ukhumbule Shemba abazali bethu. Ngoba ikhona indoda lapha Paulo eManazaretha engathi mayisume umvlani. Uthe kusetshenzwa ngabe yabisekhaya. Uthe ngolinye usuku yabona kuvuleka indlu bangena abazali abadlamne oyisemkhulu. Noyise nabafowabo bangena bafika bayibiza ngeka bathi sibanibani. Njengoba unyazi limemezile lathi lafika eThabana kodwa umsahlele ekhaya. Bathi thina siseThabana siyasebenza uthi nibabone befaka amabhuluko bawadopho bephusha amabhana noma amakilifu besebenza. Ngicela Nkosi yasezulwini usithethelele ungena kwakho baba lapha kule pulpit ingekafakwa amakle. Ababhlungu inhliziyo yami. Awube ngekuthanda kwethu Jehova. Bengekuthanda kwethu uNkulunkulu kodwa ukuthi baba oyingcwele uye wasicina kakhulu umsebenzi. Cela Jehova usithethelele. Nyazi lasezulwini. Nakuni bobaba befundisa. Ufike wena izilizwe zingapheli. Hayi nisithethelele. Nisithethelele. Inkosi yobusise nikuvile. Amen. Amen. Ngithunyiwe ezulwini ukube lapha ngizokhuluma umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyacela ke Jehova ingcwele Shembo umuntu wasezulwini ungiphe isibindi sokuma lapha Nkosi kuthi Nkosi lokungithume yona Jehova ingcwele ngikhulume kona. Ngakhuluma Nkosi wakhithi. Ngakhuluma nama kunye Nkosi okunye nje ngikhuluma kwakho kuphela. Imisebenzi yakho kuphela. Nkosi yamakhosi masongiphe isibindi Nkosi. Ninyembezi ugayile kimi. Bantu abangcwele silapha eThathana emzini kaNkulunkulu ebongosi. Ngixolise iThabana. Hey Manazaretha uthi uNkulunkulu ngamsaba ebongosi. Ngibonge futhi Nkosi yamakhosi uvale ngalo. Ongipha lona. Ngaso sonke isikhathi Nkosi. Noma ngaba ngikho la. Kodwa Nkosi ngihlale ngiphambi kobuso bakho. Ngihlale ngikwesaba Jehova umuntu sezulwini. Ngoba ngakubona uNkulunkulu bakho. Ake ngihlabele kancane amavesi amabili nje. Nkosi yethu simakade
ungazikhoza izindle zikaNkulunkulu. Lo mfana ogoqela umfana osentabeni zasembe eBhungu. Intaba yakhele inhlazuka. Nengela nyumba. Ayibonge inkosi. Amen. Into kaphombela ke bantwana bayithola yona isencane. Baba okamkhize lo mntwana. Bathi macekeceke ayibonge inkosi. Small boy khanya politi. Bantwana bayizwele. Ngizokhuluma ezasheme. Lelinye ilanga amaNazaretha 1973 ngangilele emzini kababa ngimncane kodwa sengithe ukuphaphama kancane yafika lensizwa yabazi ukuhlukanisa ubaba nokhulu bami ayibonge inkosi Amen. ifike lensizwa isikhathi kwaku-12 ebusuku ithi lensizwa kimi sabona wemfana lithi yebo mkhulu athi uyangibona mina ngithi ngiyakubona athi ngubani ngingangikwazi angibambe kubozo lo ngaphambili kwa right athi wena mfana ngifuna ukukhulisa ukhule uzosebenza umsebenzi wami ayibonge inkosi ngabuza ukuthi ngubani wena uthi mina nguShembe maNazaretha ngangamazi uShembe mina ngamazi baba ngabuza hayibo kunomkhulu la uthi nguShembe uthi baba kimi mntanami lokthi uShembe uNkulunkulu wabantu ubabozala mina usithuthi ngashangasha Yeah. ezalwa uPhisheni ezalwa uMacala uthi mntanami awuyibheke lento yakuthi yaphi ngoba uShembe munye emhlabeni uShembe ulapha endaweni zaseNanda. maNazaretha yahamba inyanga 1980 ngasengivashe endaweni zakithi eSimonti ngawela ulovu ngahamba kaSimonti kweminye imizi yakithi ayibonge inkosi Amen. mangifika lapha phezulu kwakuyisehlobo njengoba wathi kuyisehlobo nje mangifika lapha ngixoxe nomkhulu nobaba bakithi ngoba lapha endaweni ngikuyona isemakhosini asemba ibongosi sebeyakhuluma ngichayi bengivakashile basebethi hayi sheshe uhambe mntwana wasema ngoba lapha luzogcwala ulovu ngoba isehlobo liyagcwala ulovu ngabe sengiphuthuma ngani mangikhamba phezulu entabeni zaseSimonti kwasho ngaphesheya kwatho ngaphesheya ungaphesheya ngehla ngashona phansi ngamehlathini ngithe ngiyafika ulovu futhi ba Kathawu ngizokwenze njani angabi Nazaretha maNazaretha ayibonge inkosi sikhuluma umsebenzi kaShembe ngathi lapho kuwelwa khona kukhamba umfulu udwengu ngasenhla base kubulovu ngalanga ngakaleft ahlangana khona amanzi kuduma izulu kwase qhamuka ingane entombazana ifamini entuwa yayihela yayithi yafika engo kathi ngawo lengane ngane ngaka ikaba ngule emanzini nini amanzi engaka yasingibheka yasifona ingibuka yasivele ingena phakathi emanzini yasinqamula maNazaretha hawu kathabu yabo komsengiluzi Kakitima, kafika ngamadime khona, ngasengikhumula, ngathatha iqalo zami, ngayibopha emqaleni, ngakhumula ibhuku lami, ngayibopha emqaleni, ngasengiwabuka amanzi, kafika amanzi ayadlala enzinje. Ngathi Nkosi yami.
Lenga litema isithele ngalesisile ngehlahla hamba. Kathwe ngane buya phela umdirect awukhona emuka. Ngathi hayi ngimdala ngawe lengane ngawe. Ngavele ngangena ngathi 1 2 3 4 athamanzi phinde. Kwathi ngwabe. Kathoma ngabheka phezulu, ngathi ngijwa phezulu aphinda ngiphinsela phansi. Ngathi ngiyajomba lashayitsha. Ngathi ngiyaphinda lashayitsha. Ngathi okay. Phile ngami. Kahamba. Indawo ngabusuka la mhlawumbe eketawukweni phezulu. Ehambi ngapha. Elebo Nkosi. Amen. Hey, bantwana benkosi. Ungazezulu uNkulunkulu. Ngiyadabuka kodwa ngoba khona bangasanaki. Khona abantu. Hey, Manazaretha. Ngithi uNkulunkulu akakhumbule abantwana hamba nabo. Bake bahlatshwa meva ngibuka. Ngathi awushembe. Ingazi amandla. Kwabe sadlule emshumeli amshaya meva. Kwabe sadlule enkosazana yashaya meva. Sikhiphe ivizini lakhe lapha. Ayahamba. Nya. Ngathi sengihamba sengikude kakhulu ngabona ilambu elikhanya ngezansi. Leza lelambu. Hey Manazaretha. Liphambana amanzi ayale lona lizala. Lithe kufika mina la ngijeka ngaphansi. Wangena ngaphansi. Hop. Vele ureda ngisekho. Lasingiphakamisa phakathi nesenta ngezansi khona impopho. Lasingijeka. Kaphakama. Ngathola ukuphefumula eside isikhathi. Ngithola ukuphefumula. Ngakuthola ukuphefumula ngathi ngiyabheka umhlaba wonke uyelo. Umzimba ufuna lutho. Kodwa ngibambelele ngiyezwa ukuthi uyaphefumula umuntu engibambele kuyena. Hayi Manazaretha. Ekugcineni Manazaretha mangithi ngiyabheka ifaka isigqoko lesizulwini. Mangithi ngiyabheka ifaka umjebo omhlophe. Ngithi namayi babo wabafaka umjebo omhlophe emanzini. Kanti ubani? Manazaretha. Bathi jela intambo ngala phesheya. Sadlula. Indawo nesethi bayiphosi intambo zadlula basidonse. Kuthi wabamba intambo ngithi we baze badlala ngamabantu. Amandla wekho Manazaretha ngilimele. Sengibambele ngithi cha. Mawuqonda ungiphisa ngiphilise khona ngila. Hey Manazaretha ngcwele. Wazwa uNkulunkulu shebe. Amen. Ngiyadabuka kodwa Nkosi yamakhosi ngoba lesi lenge sikhuluma khona izongena ngala siphume ngala. Nawo ungidabukisayo. Ngoba sikhona isihlabele sithi awuzwanga ngani. Awukizwanga ngani. Uthi kimi dedela mina ubamba intambo. We babo. Kathawu ngizothetha kanjani ngathi hayi ngavele ngacimela wathi dedela mina ubamba intambo. Kathi kapela nabantu bamapheshe bathi bamba intambo. Izohluthuka le nto mikiyona. Olele kuyona ngoba sazi ukuthi into leyo kwamuntu. Hey Manazaretha. Ngathi ngibona ngasho kathatha kwesine zonke into zale ekhaya zihamba kane noBhasobha Manazaretha. Okwesihlanu sesakwenzeka into zakhona. Wathi dedela intambo. Dedela mina intambo. Ngathi angeke ngidedele. Awasiya ngiqinisile. Ngathi ngeza esithi amanzi. Ngathi hawu kwangiphinda lo. Ngaye kaManazaretha amanzi engene emakhaleni. Ngabonda. La ngadedela ngabamba kancane nje ngicimezile ngayibamba intambo kodwa into engiyinothisayo ngathi kathi ngibamba intambo engekho amandla epower yokubamba intambo wajika uthemese nje ngasemfuleni wasengidedela bangidonsa bangikhiphela ngaphandle. Amen.
Kwaqhamuka indoda. Amadoda agcwele la. Otho unomfana ozona inhloko. Njenganawo ngathi nginenhloko. Kwaqhamuka indoda kangubo yahla phezulu itshalo bobo lendoda. Lathe imakaja tshela lo mfana mina pho. Bathi abantu uyambona lo baba lapha. Uzothi umthandazo wakashembe ngoba zonke into batheza kashembe. Yasibuya lento kumina ukuthi awu konje wathini ushembe kimi. Kwathela phansi makhala. Ahambe. Yathi fika lendoda yathi mfana ngathi ngwamkhize mina. Yathi mfana mkhize woze utshele baba wakho umtshele ukuthi ukhisho shembe emanzini. Yeah. Atamadoda hey wemkhulu lo uphumele emanzini simphonsela intambo ushaba simbonanga wathi lalela la kwamadoda lo mntwana lo ukhisho ubhombela lapha ngasenta kwabhabhathisa ubaba kwesibili ilanga lamalanga. Hey kathola ngathi tu wathi mfana uzofika ekhaya wawakhehlisa wonke amadoda lo baba. Hey ngoba mina basho wenza zakashembe nenkani. Kapombethi umuntu lokakani bathi ngusakuze mathobile. Nakuba uthike khehlani madoda khehlani. Bathi abantu abayi bayidlela kanya. Bathi asibhedele lo baba. Usethi mfana waguqa la wathi kubuhlungu ngathi yonke indawo wathi guqa ngaguqa wasengithinta yonke indawo wathi uzohamba uzofika ekhaya ngathi muwe konke bhuluwe ngangifaka iqathwe enzima ngako froshen ayibo Nkosi kwamuka konke ngangisithanda ngoba ngingaphuzi utshwala ngangizilungu ngobhembu ugwayi ngisithanda good boy ayibonge Nkosi. Usethi ngizosabela mabhuluku mfana mafake khambo umuntu athi lethelema namfanele ibhuluku seduze kini ngibhuluku ahamba uzofika ngithi angiboni uzofika wathi hey ngeke mina shade wena uzofika ekhaya ngasithele ngehlanje sithele nomntwana ngiyanongoza ngalakho lutho akekho lo mntwana weqonda ukungikhombisa ubukhulu bakaShemba unyazi lezulu. Bantwana beNkosi ningadideki. Ngiyengizwe ukuthi omunye umuntu kwakunje hey kusewuyena lo. Amen. Ufakazi mana angikwazi ukumbheka. Nkosi yamakhosi iyakusaba mina wena. Manje kubheka kuyiphumanyembezi. Ngelinyaka kaManazaretha ngizojoma ngisheshisa ngobesikhathi sikaNkulunkulu. Siyalaphetha wenza kaGengqitshe. Sithezi inkuni. Ngiledana usedemba. Wena sabu usishoni. Sithezi inkuni umfana wangubane nomlo kaShanda. Sehlisa inkuni. Khamba umama manenkomo. Uthi mama hawu. Ekabale moto. Sabu khona lonkosana la. Ekabale moto. Lithi mina hayi yami uthe ngibona lezithi koyifakela esibhala uShembe eziweni. Ngabe uyena lo Shembe olanda abantu. Mabela hleki lithi he. Athawezi awuzina. Abesethi nginengane yami for 6 years yalahleka. Yahamba igoli. Yahamba one ayifoni ngibona yashona. Sengifuna ukuthola amathambayo. Isikhathi wawo lesithathu. Shembe ngizoyithini le ndaba. Ibisiyakhe inkosana yangubane eNazaretha nomnyaka lo eNazaretha isinde inkosana bawumkhize wesawe lithi mina omsoro athola lo momola akhomba lapha nawo wakhela eplazini sithi mama siyafika siqoqela abantu sifike kuwe sizokwenza umthandazo kanayini athawe ubala lo Solomon zobuya ingane yami kodwa manje uzobuya ngangeze lo Tathi ke mama ngesonto sofika ngo9 ekseni so izinkonzo ka9
ayibonge inkosi. Amen. Hey mana zale konke khona la. Umuntu nomuntu. Angazi ngongenayo wena. Ibibaleke kodwa basopa. Ngoba lo mntwana ukumnika uJehova. Namhlanje inkosi yamakhosi ukhiphe umacekeceke wakho omncane. Wathi Jehova akazoma angazi noma ungithobeleza indaba yini. Sathi masifika sengizovuka nathi laphana. Sesifuna iyembe nalo mfana seliyabhekwa akadlala ucansi sabeka la ngasensikeni sengithi bafana ngihamba nabafana abawu4 mina kwa5 amakhosana amancane maNazaretha akhona nganganawo la sengithi bafana nivuleni iyembe nivule lithi nibone livale balivula amakhosana sathi shembe umnikazi waleli yembe yafuneka ayibonge inkosi. Amen. Sathi njengamanje siyawona isithathu ayisonto sicela inkosi yamakhosi ukuthi singapheli izinto ezine engabuyile angibuka amakhosana angibheka angibuka asihlehle asibheka phansi ehle maNazaretha sathatha qeda sathi mama libeke iyembe lengise lapha emsamo la saphuma lapho uthawu emani phela nginenze sathi mama khuleka asidle masokwenza umthandazo saphuma insoba singefaka emotini sangena soma sisaphandle wathi naku mama ebiza uthi weba kumkhize ithi ibaba khona mude abasekho kodwa emhlabeni Nkosi yamakhosi basanokushona nje babekasonto futhi laba besonto emaromeni uthi ubumkhize uzokuya lo mfana ngithi mama kusona namhlanje ishayele egceke emqende ushaya uzomlanda umntanakho hayi bantwana benkosi angazi athi amakhosana kimi waze wanesibindi mengasabuyi azohamba sotheza kwenye indawo ayibonge inkosi. Amen. Ngathi mengibambile ngothayile indaba msazobuya awumuntu uNkulunkulu wamshembe waba uNkulunkulu la nje sithenga khona ngithenga kaSpine Midlo la shawu lesithathu we mami bathi abafana sishintshe asotheza kwenye indawo kanti shayi phansi bashonqothu wena uthuli sithenga sinjani ngeke nje truckini no ngumama nenduku kwathi umama wemkhize kathi we kaze ngavele phakathi kwathi abaningi kangaka kwathi wemkhize wozana kwathi shembe bahleka abafana bavele basitshela ngale truck kwathi ushembe ngizokwenza njani manje umntwana kaboyine awushembe kodwa Nkosi ngithemba lakho. What? Msikhuluma wedwa. Yeah. Uzala. Wathi waguqa poloma. Waqalela ke mntamkhize. Umntwana ufikile. Amen. Umntwana ufike ngabo 5 ntambama leshonila. Uthi janga manje asabenze kuyena. No, ayontshetha ubuso yini. Hey! Aphuma kuzona ngale obesekhitha ashokida ngekho ashokida kathawa fana lezani manje bathawu sekuyini. Ayibonge Nkosi. Amen. Sangale truck itamfaka umama basebengena ngemuva mfana noma sabakuthatha sayisikhathi musakho sayifika nangu mfana uhleli ngala komnyango uhleli phansi ubheke phansi. Athi nangu khuluma naye. Angisafuna hambe la. Hawu sawubona ntamkhulu. Waphosa isibongo. Abesethi hayi inina laba enthumusha mutangilande. Sathi thina cha baba uma wakho kade bekufuna nababo wakho lapha ekhaya. Wakulalelani-ke ngimtshele ngithe ngiphansi emgodini emayini. Uthi afika lensizwa uthi hlafuna imhlathi iyahlafuna yathi mntanami njengamanje ngicela siphume ungilandele siyahamba sekhaya badinge ekhaya.
uthi ngathi yabheka wathi asabe uthi basoma uthi wathi basoma wathi ingoba wathi ngithi asabe manje Udafika kitchen, wafika pressa, wafika amasiko uthalele, wavela wabuka, wapressa cash, phezulu, wapressing, angazi uthi nje into ongayazi uyaphansi. Wathi befika ngaphezulu, eseqhubeka amasiko uthi maningi ke ngaphezulu. Uthe mayifika lensizwa sezulwini, yababheka, yababheka isikele, yasilini ikhanda, emva kwaloko wavela waqhamuka amaphoyisa. Wathi nawo ngaboshwa. Hawu le ndoda iyangophisa uthi wahoyoqonda kuyona iveni wathi bantu abaminyaphi wathi lawa siyathekwini kude kabi mkhulu wathi ngifuna wona imoto ethekwini ngicela ungithathana naye ingane yami uthi wathi mbanga ngengalo wathi ngicela ungileshela la niphela khona sokwada khona yakhamba phezulu wasidali yashona phansi yafika eMaritzburg ayibonga inkosi wathi mkhulu isethawina wathi mfana wayibona imoto zangini wathi baba sengiyabona eMaritzburg wathi lalela ke asamuntu ufuna woza umsholthe renke wafika kwakhe wathi kuyaphuthuma mntanami kaphuthuma kuba hale kusuku onqunyini khuluma ngoshebe yatabuka wena usaliwe lokudlala lekhaya Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngicela ungiphe isibindi njalo njalo ngikusabe Jehova into sesibili amen kodwa ngikuthanda kakhulu ithi lensizwa yama ngifika eMidlova yasimisa enye imoto yangama wamisa itruck lethuthumaba wabuza abantu abamisiyapi bathi yakusenhlazuka wathi vele woza mntanami khale emotini yami eqhamuka ngakubo khona ihlahla zama orange ezayitshalwe eplazini wami eqhamuka lapho wasethi mntanami phuthume ekhaya ngizogada wahamba wayongena kubo ekhaya ayibonge inkosi Amen. Wathuma umngcwengo wakikisa umakhona Ngikutheni wena uthenga ngaphile mphiki kuwe kodwa egolse nengane ngizokwenza kanjani nempahla zami zonke ngathi akusekona uhambo okwenu nina bakaphoswa ayibonge inkosi Amen. kodwa into enzakhona sathandaza labakhosana sathishebe siyabonga kodwa sonesibindi esingaka sithi uyeza sasithathile Hayi uNkulunkulu nyazivezulu Amen. ingako ngivele ngikhale ngaso sonke isikhathi Ngicela incwadi Sambulo 21 efesini Ngicela isibili John 3 verse 11 Angisaphathi ngiphethe le ncwadi ngoba incwadi ngazi niko ushaya ayibonga Nkosi la ekhaya lami zingena iphume ngale incwadi into ongayazi Awungiphethe incwadi zonke iqala uqale le qale ngibizile Sambulo 21 efesini Omnyango ngilungiselela John 3 verse 11 Ngizogcina ngayo ni enye awungiphele Ngabona izulu elisha Nkosi yamakhosi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha omusha ngiphume emanzini umhlaba uyelo ngokuba izulu lokuqala ngoba leli izulu engihamba kulo ngasikhathi nomhlaba oqala nomhlaba engangikhupha ngawo ngesimoni wabe udlulile usudlulile akusekho nolwazi kwangasekho mthulwane kwabhidli kulovu ngabona umuzi ongcwele ngabona umuzi ngibona unyazi lezulu iJerusalema iJerusalema elisha woza nayo wehla ezulwini ulungisiwe habe njengomakoti ehlobele indoda yakhe inkosi ikubusise kunjani makunje lethatha la ibonga inkosi ningakhohlwa sengadla ezangakithi ayibonga inkosi amen umthetho wami umuntu othanda ibiza indaba zaShem kunjani makunje eManazaretha sesafika la noma kudlula kumhlangano kube khona uthu la ayibonga inkosi kodwa uNkulunkulu engcwele ukhumbule ikomiti yasembumbu ulikhumbule eShebhe ikomiti laseNingizimu masukhumbula enginalo embumbu ngoba Nkosi yamakhosi labantu abakho bezimsebenzi omkhulu bahlanganisa izizwe ekade sike ihlangane wasihlanganisa wona nyazivezulu
kade ngizinto enkosini lapha ya izonke izizwe angaze zenze njalo Ziyasondela. yazokusondela seyisondeleke uNkulunkulu baba nyazi lezulu kade sisebuhleni kuvala uhlanga siphuma entabeni kodwa Nkosi ngiyacela ungephini inyawo ngoba inyawo zami hey zabhetha Nkosi ngazi kwenzekani kuzona ngafike ngayibika itesi ngasinda kodwa akuvuma nje ungathi ziyakhupha ne-night la ngaphansi engazaziqhamukapi kwasemakhosi la kulomnazaretha sengizosha yodwa nginikeleka John 3:11 lapha Nkosi ngithengilele for 3 months ekhangilele kulonyaka odlulile umlenze ungabi umthwalo ngingakwazi sengenze yonke into ngiyenzela la endlini bathandaza amakholwa afika athandaza athi awuvangelwe Nkosi uzawusinda ngayithulele nje ayibonge Nkosi wakhe gcineni maNazaretha kase ngibuza ukuthi mina ngithi ngifake incingo ngoba umfundisi umngani ngifake inkumbi ngoba ayingeni he ngifaka oshozi sikhala zonke indawo ngifaka obaba umvubu asitheni hayibo kodwa hey ngathi awuzemuka ngiyahamba manje uba ingale saphakama kusemakhosi lutho kade ushembe kase ngithi kodwa wathi ngokwenza umsebenzi yiwona umsebenzi wakho lengwenzayo ngihlale kanje maNazaretha kwakolesithathu kathi ngabheka esangweni ngabona imoto unyazeza u2 isikhathi okwaphathwana yafika amalemo athi hayibo bukanonke naku uNkulunkulu usayifeka bathi abantu ngiyagula kanti mina ngalivele ebusuku ngibawa inhlungu kanti vukani awugijimana esangweni naku ujawuvuseki bathi we babo uyagula lo kanti ngaphuma dani ngawa kanti awushembe kanti gijimani wafika esangweni hayi maNazaretha kodwa ngiyabheka bahlangana nendlela yomusa isimi kanje njengale night inkosazana ipithethe isihlalo isibambeka nje kade ushebe uzongena uNkulunkulu wathi vula leyo lengasena vula yona kade ngihamba ngawa wakusuma hamvule leyo ngayivula yasima phambi komnyango yasibhekela yabhekela yasingena inkosazana yasithi sibengala ihlala lahlala ngakhona omama nagogo baba hawu cha uNkulunkulu akazi wathi hey ngihlala ngala wathi wena hlala ngale ngahlala wathi uvese kathawu shembe sekunakele baba manje Nkosi yamakhosi mangifike ekliniki bathi wonqunyu umlenze wathi ushebeke ngathi lalelani labantu abami mina ngonyazi lozulu bathi he udlala usikolade uthi noNkulunkulu uNkulunkulu wakho masukutsha ngathi yashikilisa ingane umuntu ngesingela cha ayosithela athi mina uzoshembe lengane uzwa ngendaba tawo usemntu okudlala kodwa iqinisile mayithi mhlana ngithi ushebe uNkulunkulu ngathi namhlanje eshemba senangilahla abantu bangikhipha ngathi ngiyangena bangishayisa ngawo lo muntu esikambe bathi hawo eshembe phela mama bakwazi ukushayela aphusha nje mangifika udokotela uyosika umlenze wena ngaphinde emuve ekhaya ngalokusuka afika ngale kuJehova umphesephe maNazaretha unyazezulu weMaNazaretha nina ninenkani unyazezulu uNkulunkulu Amen. mina uNkulunkulu ngambona wonke Jezulu ngaze mbona uNkulunkulu mina ngathi uNkulunkulu ohlezi nathi unyazezulu uNkulunkulu kimiyela la wena uzovuka la mntana mongisiza uhambe konke amathempeli ayibonga inkosi ngaba wathi shebe nginje esumta sezulwini ethatha isigqoko sayo hey ushebe yahlonipha mase sihlonipha njengoNkulunkulu sikaba abantu ebantwini
yasiphumile ndlomusi isibekele isiqoko esifubeni ithema isilapha yathi mntanami sohlangana nawe ebuhleni awushembe hayi ezulwini ebuhleni ngathi uyingcwele hey unyazi lezo ngakusasa labuza unyawo kuthiwa mlanda incwadi kade angiyifuni nangoshembe mangidlule ukuthandaza ngedwa Nkosi ukuthi vele ngithandaza wamina kade umthando ngithuma ama message angangeni kusho uyashuleka mina ubishebe kathi Nkosi yamakhosi lewe mina nginqunye umlenze ukhona wena Yeah. hey athi khaya ibo akhuluma kanjani wathi mina sengishilo ngimele uNkulunkulu ngempela indaba udlala mina ngiyalibuka nje yakeni lomthatha yakeni busuku lasehlangana ebuhleni u1 olesine labuza ngolesihlanu laqala labuza lehla wathi ke sabatha ngakwazi ukuphuma ngenduku wafika indoda enye enophondo olubhiji oluthe olubhiji oluthe wathi ngizwile kuthiwa kukhulu bakushaya ngelumbo yaqalela ukuncindisa mina ngizomncindisa mina ngitshophe uzobona into ezokwenzeka ngathi inkosazana yami khona encane nje baba noma ingane zethu zayile emakhaya kodwa shembe usikhumbula ngemshado zithole isithi mkhulu uthini lo baba ngathi landile khuzani yami lapho uveselini wami ayibonge inkosi uyawulanda ingane ngathi awubona uveselini lo akuwona uveselini lo isitabo sasezulwini wathi lalela ngokwazi uveselini usindisa umuntu ngathi nakazi uphondo usindisa umuntu uphondo lifakwe inyamazana Ziphekwe bili. wathi asenenkani wathi ayinayo inkani ushembe ukuthi ngithatha ngengithatha umuntu ngathi mina ngincinda ngikhonile into nje ofika umvangela unene ukhona ozongibheka ngiphathele inyama ayibonge Nkosi Amen. baba ngiyazi inyama usayazi kade wadlala phansi ayibonge Nkosi hey shemba kubusise emvangela phela mina wasekhosini ayibonge Nkosi selinyama lapha ngithi usathi-ke uNkulunkulu omuhle wasezulwini ngasinda ngagijima ngathi ngifike ebuhleni ngathi ngiyahlala phansi naye ngiyasozinikelisa ngathi ngiyahlala ngakhala ngathi ngiyahlala ngakhala waqhamuka umfumbathi wathi uvathi hawu ushesheke lapho uNkulunkulu ngithi ngifuna ukubona baba wasekuvaliwe ngawubamba umlenze ngathi shembe lo mlenze uphile vele ayibonge Nkosi ngathi baba manje mangithi ngiyazona ngiyakhala ngathi ngizobuya ngithini baba ikhala kanje ngoba ngibuka uNkulunkulu ngiyamdabukela umntwana noNkulunkulu ababili nobathathu uyedela wena mina nginoNkulunkulu oyedwa ngofa khona ngihlale khona amen Nkosi yamakhosi ekugcina Jeremiah 6:16 sizohlala phansi mfuma bathi ngithe ongithinta ngane wethu ongithinta mfowethu ngithembe kakhulu Jeremiah 6:16 sizohlala phansi uyabona lapha le ndawo anikezwe inkosi yesizwe ekuthiwa isengelanyoni entabeni ekuthiwa isesiganisweni ngathwefoni khona ngiphansi ethanda ukukhanya ethempeleni kufona ngekhathi sezongena inkonzo kufona umuntu ulapha entabeni lapha indawo kaShebe uthi wengikhiza laphi ngithi ngisesontweni wena phela usonti uthi phuthuma khona yenzeka lesikhanisweni yini nathi indoda ifake ijazi elimhlophe iphethe isiqhoko iphethe isamlela nithi ushembula amen nithi ushembula manje angithi shemba kakhula kwelibodizwe uba Nazareth hey kathibo ukuthi wathi ngathi awume sasengicedela inkonzo
ngashanga ifushane nganyuka Umthuno samandla. ngagijima ngemoto ngasathi njani bathi yafika intento ndibehlela belapha phesheya khona indawo uNkulunkulu akhe isivumelo nasayo wathi labezitha ngifuna le ndawo ngaphesheya inkosi yami simnike uNkulunkulu ayibongosi ngisayi ngisazwa nje uNkulunkulu manje Jehova ngithi bathi ngizabona ngivene ngikhale ngingabe ngisazi ngizothini kodwa Nkosi ngiphe isibindi ngoba akekho umuntu owenza intando yakhe ngaphandle kwashekhala ithi Nkosi yesizwa hayi khosha kureti manje usungambiza ukushembe wakho ungitshela nini ayibongi inkosi Amen. uthombe isikhathi befuna ukungikhipha beduka phela kwasha kwacima bayazi emakhosi indaba sebukhosini bamba kuyeke bathi Nkosi ayawume kanti abezitha noma liyaphuma liyashona le ndawo kaShembe unyazi lezulu Nazaretha kanti mangifela yathi bela sahamba sayathi ngesaba emafeko sabona la inkundla kade imilese ezulwini utatwa naphi usethamba ungicelele ukuthi phela ngiyesaba ngisawazi la lebusuku thina noKenzo ocentethelelo ngathi manje ocentethelelo ethathani ngathi baba kunomuntu okubona endaweni yakho uthi uyasaba hey ngayithindela uthi uthini usembe ngashesha ngakhala hey wena hey kade ngisendaweni yami lapha kodwa phela uyami kathi kusama ngashesha ngahabaleka ayibonke Nkosi Amen. obange siphume isibusisi ngangezungeni ngathi bazawuya umuntu wathi hey wena angazi nawe noNkulunkulu okwenzekani ithenye indoda yakazuma into kufanele lo uShembe ukumbona ngoba libabe dabule ethi uShembe unika le nami ngizolimala ufanele lo utakula hambe emhlabeni kodwa ngikhuluma nawe kodwa uyagula kodwa amseke emhlabeni ngenzike isibongo kodwa kathawu Shembe kodwa into enjani lena wathi hey ngizumkhalela bebe dawuli la waShembe we Nazaretha sasathana uNkulunkulu uNkulunkulu nyazizwe emini isikhathi bayokushaya uwani uNkulunkulu emendaweni yakhe nina ngala lifaka inkonzo ngala wayile phesha u12 lifaka inkonzo ngala uShebule kwela kithi ebumbule kama ngahleza Yeah. abanye bakama ngamakama hawu Shembe ngabo ngavele ngathandaza kathi Shembe ubukhumbula indawo yakho Nkosi yamakhosi sengathi bafowethu indaweni yebuShembe ningesihleshisa ikhompane lechaya iqaqambiji uthi yamle yashembele yamle mina Nkosi yamakhosi ngumuntu omkika kakhulu ngathi bangaze uShembe kowasekaba umuzi ukuthi ubuShembe methu ngiyakhala ngabaleka uNkulunkulu bathe wena mkhulu yadlala wena hey wena mkhulu angazodayisa nendawo zethu nje abasijikela phela amakhosi ingiyami lapha mina ngammola uShembe ngikhiphe emanzini Ushilo. uJehova wathi Yimani ezindleleni. ngiyadabuka ngomuntu ongenalo isinya ngakubo Nibheke. buka Nibuze. usa emasinyana ngazindlela wezindlela Sasendulo. Ukuba iphi indlela elungileyo ya nize nihambe ngayo. ibambe lapho umntaka mkhulu khona abayiphisa leyo ndlela khona umuntu angagoda vele bemkhulu sikhale thina mataqece awuShembe le ndawo ngibeka kuyona Nkosi ngavele ngingangabazi ngoba wovela ushilo wathi ngizokwenza umsebenzi wakho ngiyacela ke Jehova umuntu ungikhulise ngoba lo mhlaba siphila kuona Nkosi yamakhosi kodwa inkani Nkosi ungayikhiphi yami yokuthi ngikuvikele ngifika yonke into yakho ngana ngakithi indawo kaShembe unyazi lezwe bafowethu mina ngumuntu ohamba amakhosi ayibonge Nkosi amakhosi azokhipha indawo ngimathathu nikhona Nazaretha
Fumathi osho phela baba. Mathatha amakhosi asazokhipha indawo. Ngathi ngekhipha indawo kwenye indawo. Yathi inkosi cha ngeke ngoba kusaliwa la. Awume kancane. Ushemba kangeni endaweni nembango. Ayibonge inkosi. Amen. Funa ukubenta ulungise yonke into. Uyimfatha ulungise. Usekufanele uNkulunkulu angene la. Angene uJehova ayibonge inkosi. Amen. Sengathi abantwana benkosi singahloniphana. Ngoba lento ngizikhulumile ushemba wangikhipha emanzini. Wafika ushembe ngigula mina akekho umuntu wangicabanga nongijovayo la. Udokotela afanga ngijove mina. Ngakhala kwethi zathembezi wasebuza uSolthapho wena udokotela ngathi mina ngisonda kaShembe wathi ucabanga nje ubukhala nje uShembe akusize kanti ngathi don't worry about it mina ngisekhaya I'm very sorry about you Yeah. Umtshela indaba zakhe. Udokotela okay go ngathi yes I'm go dokopombe Mau kulo ngabaza na uzongabaza